Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Terima kasih. Selamat datang di Akiya Family. Stop it. Get some help. Enggak tadi. Oke terus. Ambil posisi. Ini, Haizan ini. Siap. Ya. Oke. Ya, go. Go, let's go. Go. Oh, Anda bisa, Anda layak, tenang aja goyang, Anda layak, Anda bisa, Anda bisa. Sayang, bisa meraih amplop ya. Go. Sebenarnya teman, bisa. 2, 3, go. Tenang. Flashback and a flashback the very next evening. Moments later, more moments later, 1 semester later, graduation day. 15 minutes later, several months later, thousands of tears later. I wish that I didn't miss having you around. I'll keep it now. Tidur teman-teman. Pltd Apung. Ke kapal ya, itu teman-teman, silakan naik ke kapal Pltd Apung. Ya ini dia udah naik guys, ini rumah. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Bekas tsunami guys.
nonton itu. Di dalam pagar. Kiya. Sini lah ini. Nah sini lah ini. Iya. Tersana gitu. Tersana tuh sekalian. kapal di atas.
atas Pltd lantai pertama, lanjut ke lantai paling atas. Gila. Luar biasa. Dan mobil. Dari atas kapal kota sejajar itu Masjid di depan kita, Masjid Baitur Rahman.